Puntul ke, puntul tuul, yetel puntul kulte. Uchiuk inite kashlo, umuchtan tikubao, puntul ke, puntul tuul, yetel puntul kulte. Le quejo tan ubin ucheng hanal ti humpel uslapach su. Ka tu tek ila puntul tuul. Tsoki uma kinove kayan hi ut tsakubao tikbal. Lechantul tuno tuila yahumpel uhatsut lechkal lechankejo hach ut si uchahi tuyich kuchi ukinir utokikti kabim parti yete lechkalo. Dos Man ukinlog bello le culte binjignat le chanquejo katul ya la ti bella soki ingulictus yanle tulo tasamal kubin hanal tetus kibi chuke le mejen chicho injanto. Lekeho ka tuyuba tunet ambeya bin uyile tulo tushala tie tibini tan shang ubin hana ka tuya la letulo beya ma chempu ul chanke tenek as bashti meta titech le bashti cha titech nishtan in wokolik Chen hach ta ustinwich kin supiktech. Let ultuno tusuta ulechkal lekeho. Ka amah leketuno ka tuya lahdeya. Mishtan in uhul kosh ki biskakba hoom yetel utzil. Le kulte tune chentum dilik bashku mentikop tak belak kignili